abatwa abantu bagira ngo bari kumera omubazi ogwa siriimu hatiine eki barikurya gwakora kubi munonga benda kufa nikwo kushaba gavumenti ngu yabaho omubazi eshube baheereze n'ebyokurya. Sharon Ninsiima nagira ngu abatwa abarikurenga omuri 10 omu kyaro eki nibo barikutuura n'akakooko aka baitu ahabw'okubura ekyokurya amagara gaabo nigeerariikiriza. Turaryoha mibazi katukwatamu akakooko ka siriimu abaana sinzire kutukiibira nk'abatwa nga hano nikingubire aza twaza kunywa nk'izo mibazi tutakariire nko mu kasesi bakazituha tugume turazinywa mu kasesi wakinga aza kuza kuzinywa nko mu kasesi utakarire utakanyure nk'ikintu munda utakatiramo nk'ikintu munda ziratukora kubi usange wazongerera. Joan Kibiri omurwire we nagira ngu anyangarire ahabw'okumera omubazi atiine ekyokurya. Jewe nta buzima mfite nshaka ngo bamfashe urugo rwanjye nshaka kugira ngo mumpe icyo kurya n'icyo kunywa nta gasabune nta cyo kurya nta gasafuriya ko gutekamo nyine nta cyo kuryamaho dufite turyamaga ku bideyi ukuntu turi kureba niko turi. Dansira Kampire nagira ngu akahutarera ishakira umuto mwenu owamisho gona gahomere taine ekyokurya. Iri umwana mutoya ubwo dukinaga mu ndimbi nyine turi gushaka ibijumba hamwe n'ibihaza turi gukina mu muriro nguko bahingaga imisiri bakaguma bari ku ibintuzi none nabaye ndikundi gutahura ibyo kurya mu ziko induza yangwa mu zisi iri niryo ryatandikira oyireho ibyo kurya abantu benda ngo gavumenti bashomeseze n'abana babo. Gavumenti gume tuyambe nkati nk'abana betu gume tubatemo umuka gwo kubehereza ku masomero. Imbera yo ndimo ndi kuryama ku mabuye nkanyagirwa kabura aho gutekera kandi ikindi nta n'ibyo kurya dufite kandi twabatwa nuko maze twaza gutoraguzwa mutawuni by'abandi bakandagiye. Abana babo tubakega nibakera baza omu tawuni omu kasasiro kuronda ekyokurya kandi nibagira ngu tibakabasa kuza ah'ishomero biine enjara. Fred Nirere orikujunaanizibwa aha nshonga z'abaana b'abatwa nagira ngu bakataho oburyo bwona okureba ngu abaana b'abatwa babasa kushoma bahindura embeera. Jewe nishima cyane gukorana n'abatwa kubera imibereho yabo ntabwo inezeza niyo mpamvu numva ndetse ubuzima bwabo bwahinduka. Icyambere mu ishuri ryacu dufitemo abatwa barenze 30 kandi abo batwa mu birasi bitandukanye dufite abayikuba mu babies kujya mu P6. Abashomesa omu kicweka eki nibahika n'abakuza omu maka g'abaana okubarondayo. Abana bacu b'abatwa bo kugira ngo turabakundaga kandi n'abana bo biganaga nabo bakabakunda. Twagerageje kugira ngo dushireho abigisha bo kureba ngo barabakurikiranye ku buryo bageraga n'isaha mu gitondo bagahaguruka bakaja kubabyutsa kare kare bakiryamye batari baje mu tawuni bene bagakaraba babahagarikiye barangiza bakambara uniform bakazana nabo. Abatwa bakabingombebera hagati y'umwaka gwa 1991 na 1992 obwo bibera hebirumwe cya bwindi hamwe na mugahinga byakomerwe umuringo gwo kugezaho kurinda empundu kandi kwihobarwa myanya ejo tubakamanyiraga myanya misya ebarikutura Gashakwa Adonia Athere ahabwata ya West. Kubona turi gupfa kugenda